Yes, I own neighbor. Omunim kroim. One a benya car my. One a bit to me then the car volunteer. One a bit to me a boy I am I to me aye. Yenya and they say a year more near treat you one night some more at home. Obiqua come in minimum more. Nam the woman here from free. I want more you. Oh, more you Ignes and you know Biano Quas or Biana, or here you was near to near Pampam. And so see a begada and will be a pedanza. Ye Shirao, Asafu Yoa, now Obi to form and go to go form when you do. When you do back, say. Ufiti kutia no hwehwe ne hwenim obi hwenim bono obekona sofo mame bi ne hwenim bono sofo achene na tena se mame e mame enkofo mo bae yibituma gye bi ofi wase da bi o me de wiase ayu pa me de wiase ayu pa oso omo se varanda krom beda me de sofo wiase ayu pa me de se pa de me de wiase pa de se de mehu pa de e wiase ayu pa ene enyo so nyo mo se rade nyina e wo ma begumu yenim last bi sa ye program nkofo bi ba wo moko na me duku ba kwaya na me ring ba ko na me hunu na obu o mo akromfo yenim so yisi titi ahoho yisi ji ahoho yeni do nti ye bite each other sande ye no ye tentan ye ho sa wote sade na ye wu wiase o nti se bible na si akwas wa command so we should love each other ye love you nti se wo ye Kristo ni a wontimi na wo nua de na che se wo firi wiase eniti na wo persecute wo nua Kristo ni no wo ye wiase nti na wa adwene nyina ye wiase gene no usuban nyina ye wiase suban eniti wo nua Kristo ni wontimi no utan because we hate each other. Nipa ne fiti kutia no oba no kaka ne ho nsem. Asori dem ni di biatem. Ni ye keka omo obi aware ye kan sister ne ba be ware ye yi woni brother na kire. Ma sister ne free krom ha. Ne mama ne papa krom free ha. Afi kro ne ye pe visa ma papa no atimi abegina wade num ne yetumi aye. Ni nuanom ni ha nti ko yankofu bi from the church no mo gina wo say nua no ma support no yenso wem na nka obi a support ye yi ne ba kwa ma no sister na wo woni wo nyina ne kwa asori na busuafo ni krum ha nko wo ye no asafo ni bi nyina wo se nua obi megina wo se maame obi megina wo se papa obi megina wo se nana na ye nko fie ho ni nko sra no nko obi bakura no na wa ba kwa enye den bibi wo ha wo se me ya na ene me bi wo ha wo se misie bibi wo ha wo se me ye na nke ye de sa wo do ya bodom. We don't do that. Ni Kristo ni o no afafo no dia friend you see so wow omo ben pa o 20 minutes drive no afafo ekua no dey free mo na unya de be ma oh ye da Kristo ase yo eni na me se me frɛ wa chia o ye ne se wo ye yi wa free hospital na me se me frɛ wa chia o eni Christ asumdwe nkan eja wa wonim krom ha ye kwa adwuma nti na me nkan ho wai hwa kola ne ye ma ye wai yo no de atoso sister yi wo da onim said ya wo sitie nti kama me no kaje off one day ne kofi ho as a Christian mother na kakobua no koko kususu ni mu kakra wo da onim ti si kura kola kra ma ne ti eye kama onim said ya kola no mu magina so a you see ya no man ni ti eye tega kama onim nti mame na nka waje one day off Nanka, you go to the house and help this lady. Because the parents in here, they won't do it. Me na menko ni me bo me bayi. Me de menko. Mama see that so go bayi na tia sorry them word and you know something wrong. And you know baby you wrong. I don't know who offer sister no one can say jahima. Offer no one can say oh there be me will be cause the own person obabano. Obeka say oh my man how me will be cry oba hadum be boa me obeka chiro sa offer no keke
diane na wonim se sister no wan hwe ye diane nya de obedie nti ne de na maye ene ma me fa African market e de na omo obode ne banche bi ho ana omo fufuo omo konkon enkaka nsesa bankwan musu fa nkoma se wodim se amanfo usuro diane dia kokoto fufuo ni bi koto banku konkonta kokoto tomoko ka ho tonya do ani nyina guadiem digwa kakra ekuya me ba me digwa bra wono na ebe noa se bibi wo ma obele hands e wodwa no so no wa bompa ya gudwa no so wo wi a wode asigya so no wono na woni na busuafo adi ba yire bi kura waji ba yire baako na adeko we dey there. They will persecute you. They will hate you. They love to talk about you. Gossip. Gossip. Oh, metia sisi. Obia bahanyina msema meka no betiu. Obe pasa mbako pese. No wadi ahene how far. Ejuma mi ya ne de wonhu. Nka wontene kire na nka wo mpa ye ma me kopim se mewie. Onye. No o pewanu masambako. Enti command na Jesus the man say we should love one another. Now we are persecuting each other. Enti no who is Christian here? Why ni Christonino? Why ni Christoni? Sister if baby naba ya two omo from baby brother in the family na no moba. No mo so mo sore ne he ya pese ya ba ne no mo som ye mfiri ha ye firi ha na adwuma de ya ba ha. Nipo ba kokore ntuma nkofie o nkohwe baabi o mote ba kokore obi ntuma nyini sie ho ansi ho ankohwe baabi a sister no wote no wan kire ne se okuruma ha waba no ebia ha no ye nkwa ha area ha hu pa ha ye south side ha de mututuotu nti misra mo bia mo ba no mo pepese mo bakwa kodija aha wo kodija ye kama pa aha wo mo niema ye good pa aha wo do nkola ne kodi agra ye good na nka wo bibi niema so a kire ne say they won't do it. Ushiana sorry once a week. Christ has some dream council council one found. In Yano, baby, I used to cast a year day. And some matty ho baby. Niniano buy so mobile session. Nema mini more. What you are your teachings? And will be Pastor Christo. Woman no nia no maba wo gina bonte wo hwehwe wo se me ma me ni me nuanom ne wo ma wo ti Onyankopon asem nti ka wo ma me no nuanom ne wo ma wo no wo wasafo ni mu amosom e Christopher no mo na mo ye ba me ne papa mo na mo ye family but no now our family become our persecutors judging some keka obe to me ka obi won some sa so obe see two stars so no cross sister ne bejai sister yin so ntintimi ntubo so the sister no ho yi no oja asore no or the brother no ho yi na asore no ojai bibi ko no obe so mo asore dem ha enyum tofo na ye group sister number wonim nyum to pa nam so mo ye group nti o mo resisting they don't want her to come closer to them womo mo bo drums no sister no ye ho nti wonim nyum to pa wo mutumi ye na wahye because wo mo cube ade bi wo brother no ba ye wonim ye pa drums ni jitai wo ya de but nam se group bi wo ho no ma womo no mo dwuma no nti no they won't give you chance to come in so what you say sister ni you good about Bible wo you good ye teachings no cast no ye hwenegu so what you say ni ye hwenegu but the never person me catch us say Jesus Christ is akwansi ni wura because say time many sorry them wa nka Yesu nka say nye wona wosimi say urade na wona wo ye Onyankopon apede ye woni pa bebi omote asori dem ho omo nye onyame apede nti sa close no they will persecute you Jesus say men kan cho say akwa won timi nsin ni wura se wotano a obetaw se wotie ne nsama obeti odie so what you say and now what time this year safun obetimi hu bi o sister we de no ho ye mahipa nso no nkasa no ho da
na no we ento na ni muda nso sister no ne ho ye mahi sister we no me mpenasem kura me kaya ma be ye baby Christian no se ma me ba so no foforo nipa na me mpenasem kura ye original na me dwa no papa me hu original na me boa yiri say ogira ho kura no kasa me se ya hede wo chiri bi na me tia so dum na me se wow was ma nyame ayi bi o enne pa nso na wo no original ti say was no ne wo fa o ne wo fa ni mpon na asem ketwa original ne wo fa say chesa wo ntumi kura ntim nam se satam na me hu mbe na ye adwuma sa was ma me satam na me nye Kristo ni o na me ye church goer sa ni mu bebreti what tano pa wo na no kwanto ne mu da nso wo se metano me mpenasam sister we me hu na mbuofu obi a ofra hu Kristo ni osi ye no ye hu enti se hu nipa na obuofu no hu mbe na drive wo sa no hu mbe ni kutawa wo dictate ma wo chira what to do sa no hu mbe ne e control sa no na je se wunye nwie peye ya de sa tete asori dem wiase kan ni wiase na bi so ba gu asafunim nti obi ye osimi yenko Kristo ni sister wonye Kristo ni obra wonye Kristo ni o asori no obe mu keke o afa ni e betete na na ye Kristo ni eno kusokura wo ma na ho kwan ya na ye adwuma wonye Kristo ni o sister na ba na ho chire no woni ni kunu Mami bi wo fie wa ko retirement wo fie ahode no wo ho nka wa ofa sister me sram weekend bi wo ho na opese wo no kunu mu ko restaurant ya fa o man bremi na me hwe wo mma wo da bi ninio Kristo ni na kwaka sister fe no ba no so wo ni obi a na wo nko anso na wo ha me sram aduru brebi na pese wo no kunu nko a mu pia bonte na mu ko pe bibidia ya fa nkola ne bremi na me baby sit wo mu you won't hear this what frekre pe mo sister na kroma de adio e se pa de adi se de amanfo si aye busy adwuma ne ade no se busy nti so nti se de kroma de adio kroma de wo a obra pa o mi se Ghana na ne ye wo a nso se ke ye Kristofo kan ya nka Kristo ni nkokuru bi so enko wo ma na ni nya ne ya nka Kristofo ne bi gire mu se nuanom ebinum beye mamefo ebinum beye nanafo ebinum beye ofa ebinum be chese enye komo mi sisi se amane original na mo ni anka nche o se o mo nye blood pa unyini o enye sam kitwa ubu mi o fast chese mi so what you better offer kojo uti wa jini kura nyaw sem se wo munya Kristo ne beka we free together no ma yesa nuafo Kristo na yesa but ne what ya sonda mo no reaching us sister we dwa me dwa no kura he all chiri I must get we on the buy ya he all chiri me dwa no pa me dem mpanin kasa oh sister no ya de pa wo munya mose me mpenasa me sister me hu no kura na me buofu wo so ti asori dem nti hu mbe na control sa no so what you say na me pesa me ka kire wo nue bia so ye o sa ne se Jesus Christ say akwa sin wura akwa wo ntumi sin wura da eninti bunanije Kristo sumpa wa fatu husunti no they were biting ni timi kwa so na ye form group obi o ha ne group nie adenti na wo se basa si we so dem ma yinyina ye nuan mo eye da na binum timi nya group wenum group nie wenum so group nie wo mo na wo mo bo wa bra we call ourselves Christians adeni yetimi sepri ti ye ho ni nya group we need resist others. Why? Mintiasie. Nti kiu bubia ne di omo ye.
nipa beba e wo kill bukura wo no mo ye close abrofo ya na me promise si ye bibi wa sorry no mu obi fa na konwa no de betena wo nche so akasa ho da so won kasa ho da wo mo ye kura ma ne ye fese nipa ne nim udi ne yetimi chiro obi edi ne bonata de so aha enti wo hia no udi na je udwa mbeka so onimu no watch us no bon komo nsunye kana fo Christopher uku adwuma bi mu adwuma ne good asafunum ka wo so oba na obeka say adwuma bi say bia e Christopher munye wo pa adwuma ba bi sisi no de hye no ho ono nko adin no ono nko a no ono nko o nsu unyame asama commande. So we should love one another. Nso debi. Ubia o group. Me se mo won sorry. No ubia o group. Omungu group no. Na mun kan nyina mom. Ye need different group. Eye Jesus ba ko ne yesom no. We don't have any different group. Kill bibi ni wo mo de ha no mo tena. We mu ni wo mo de ha no mo tena. Ye ni bi sa. Apart from se bia ye wo mekuo, ye wo youth. Your evangelism, your prayer tower, your way, and no so crampono, you be she mu say in a boom. Who person join the soul to me or join me? By your own cophobia match woman, so when we are now for they come together. Woman, you group, woman. What is this? He didn't cost us. Until Christopher. Dibia me betena me katro Mrs. Obi busa o se mamia no to wonim na ka chensa mamia no to yi wunua fosi su jam enkasa an me nimu no ye Christopher de me ye wunua me wu za we stranger me wu za mamia no to wonim ne hene o ye me nua si ye Christopher ko de ye nuafo heavy ho yanko yim and wo fria na me fria and wo no and this so what you say me no nyina ye Christopher ye need difference ye nuano nso ye nya ne sa obi ate ne ho group wo fiti ya de ye kan ho asem ni e kan sem enim gu ni so ni biters nti command na Jesus command ye say we should love one another na yen kan hu si wiase betai esan say yen free wiase yen free ha na de ni nyina igu aso dem ofre ho Christopher na so ye time me ka so sisi asa wi wiase ni abeka sa wi Kristo ni na afi ade na wo gitum sa wi Kristo ni na wo tie aso dem na so ta wo nua na wo persecute wo nua wa bra Jesus si wiase mum e wiase mum ne betai because akwa nsi wo wura na wo tie aso dem ofre ho Kristo ni na so wo ta wo nua na chese wo free wiase wo nya Kristo ni o wo baby keke wo kan wo baby keke wo kan ho heavy wa ye kono ye ku hiem me se wo hie wo nua frafrani ya bia na ha wo ye Kristo ni nko ade a wo ye wo nua sei ye diem ye ni ye di free mampon ye di fresi di mpon ye free joso ye free kontanse ye free bono ye ni bisa inyina ye together as Christians ye join one cube Christianity aye o man no ye nyina ye o man bakum differences in nti me hwese nkofo bi persecute nkofo wasafo mu na me busa se na Jesus nya na o si wiase betan because you free wiase na ni ade na asafo ni mu so otan na do so na ese o mu wiase na ba mu ana because o si wiase mum ne betan so what you say o si wiase mum ne betan na fe ade na yinyina ye wa asori dem na mu asori dem so ye tai nti ne chese wiase ni bia be fra asafo ni
Ubi o ye se bi afiri o ye wiase. Siti kakra Jesus de ama yesi entra so no. O masa ne abeche e wasafo nim ntina sa behavior no e koso no. Ntina sa behavior no e koso no. Sister ne ba yare ya jena to hospital. Osa won kola a Kristo ni papa no. Na nko wa be fa ne mani miru de akoka wo de no. Kopem si be sister ne free hospital. Sister ne ko wo mamienu e wa chire. Nanka Kristo ni no aba no abeje ne mani mienu no akọ fie akoka wo ma no kopem se wo bakọ wo afa ne ho afa ne ba no wo bebe fie na de ne ma akọ ma no e Kristo fu ni sa di wi me se last me kosra deeper life for sorry Nigeria for no jai you're welcome ma you're welcome ma you're welcome ma you're welcome ma nam say eh sa say ya na mote cause me koso hwemo sese ya na motia de ni good pa so ati ase me ma me Bible so me wura ho no ma na ko peto baby no me so me nsa chidi no me betena so for tena bre na me sem ko fo mu ni me hefa me so me dru ho no ma nya me ho wo dia me obekasa me no mo na kwa sorry long time obekasa me ba o de bia sanati wonue hia I was in the quasi who's a way stranger. Ah, says the anamity way, me New York, Gloria of you. Okay, now I'm a man to what's and a month. You may vow me book racket and what? Dear me be a subia, just a me busa, I way where me dear, I did it in him. Also, there be in your friend of me better know what's so. No, I may my own mouse. You may vow me book racket and what? Baby, I mean, go to your bedroom. Because me nim de just no de o mam kwan ba me dru fie ho no na me tena se na ja me bag si wa straight to kitchen o me ko pa bibia di o be ba na me no amu o be ba na me no amu me kai me call Germany na me brother ba ko ye de me call ni fie wo ko ba oba na me no aduane o me hu ni nchene me hu ba bia nchene me ko fa de bi me fi say ye nchene because you go after them the journey comes as I mention me pension sa almost woman sa ensuo o mo friend say say ya essential would go anima na yin nam se sha me pension ensuo ni fia o se ensuo nam se nyensuo we bi Germany for the ensuo no mo no me sa no ansa no ko pensuo ankasa e de abra me amama Oba eni ma no mediani o. Sande wo so unua. Christian to Christian. That's how we supposed to be doing. By na de debut. Oh yes, oh yeah. Sa me ba ofie na me pese me didi a. It's my choice. Me pese me didi. Respect that. Manya no to me na me pese me didi so a. Wo nyo na abeka ho. Because the kitchen when young quail dear. Me you near to me will quite send me boo kitchen when I'm quite median and empty. Some person may catch the Christo for ye near 4. See, that's some way I see. Have you all to me, Kobe, because you could share from man. You knew no way who free her. It is all she will be no free Kobe to no muna. Now so from who Christo near dear. Nature say have you won pebiako ye ko shia manfra nesa ka Jesus be stay only Jerusalem they say Israel but we bi kwan na maye sa mama mu fo so ye meka ho ye de ka ye nsem fata wo sie no mu koto nsadidie nso se we bi kwan no nti da Jesus Christ beba no have you no ye nesa Israel fo nyina akotena table ba ko to nsadidi akoto hallelujah o tan bi nim ba wu mama mu ni o wu ta wu nua a wu ne mi ni nyina ya mama mu fo Jesus Christ antao wo bie ni do ama wa bra wa woni tua se Bible nu wo si wiase mum ne betaye nti ne se so pese o chere mi se wo wiase ne se wo wiase na wo ni Kristo do a wo be pede o hare na wo be se ade sa
You see, we are saying, "Mawo asafunima nye common." If we are saying, "I am mawo asafunim," who can me? I say, "Womo do so say 99% we are say na ya asafunima." Until the South Shas will bottom and nebra and do level be no better than the town for. So what you say? Who you watch is over power which ya no obey your town for what be your target among go fubinum because we would be a senator and your honam. No cocoon a driver woman. So what you say? So ne Christo ni be to kwa baby obeba soro o fi hin na oba ye ni ni pass mesi obeba be gina wonum obekasa obedi adanse ayi bibia ye be pon nkubi frɛ no nkasa hin fa na mobile mo wo ene me pese me kosi mu na me hwe mu fie mo de bas ne ba ya na mo de we ne ba ya na ko ne mo akasa kama aha no mo ni bebi aduane e de pa oh sister we ni banku ye kama pa mo bedi de ya mo nko ase area ha de ha ehu pa school we ye good pa mo pese mo de mo mane ko school sa school we ye nice pa for Christians oh bibi we ye kama pa aha ye di abrofu ye good was adi we obe ma paper tententi. No, I church, Miss Free Ghana by church here. Who person you say, qua, who person say, qua, near church, watch church, restaurant, come on. And so, and yet, never Christopher. Bite test. What course sorry upon no a for free near, 18 years when in the course on Hong Kong concern. Yeah. That's a say. Nyamia boko. Not more to you. I do no way they say no concourse. Let me say, a year to say, Briar. You don't know if you got about one. Now, Brown said you see, I some of May or she say any interview to me. Any. Again, no shouldn't him cry so when you cry. I shouldn't cry. Well, none. Who democracy say, well, Hunana was say, oh, me. Yes, a crown said, because sister near when you're comfortable. Oh, yamu, I'm a mamma, you're comfortable. Them. Why you all into was son when you're comfortable to yamu, mona, no man, you're comfortable. Yeah, 2 years ago, dear, some messon and some funny fear could no money in Uncle Diasa. No one you're comfortable, ho. So what you say, but Debbie, you are the couldn't Hong Kong concert. Debbie, I'm going to stay near one pioneer, but a radius some suffer to me, Fred, Mamma Picum Mumina, near Mompire, Mamma, Namumo, Namunakun. Woman, no swap, near the Queen's Abaswa, not and also Adan some cake. Monitio, sister, you will now or power, yet you may fret, well, power will be journeying 9 years, your mom pie, sister, and your swap, and also problem. Until Christo Ben and also Nissa. Had a Bible only see we are some never time. Now, Fedi, we are some mobile Christianity, and I'm not taking you pass. And now what is our sacra? Ye near 4 years, Bushia. So we are Christo Niwa. Now we are mammy, we are me mammy. Mumu be a miss one. Mumu be a million memman. Ye bushia, ye sisters, ye brothers. Ubano wa ye meba. Ama kola be friend was a man. Me pesa me do ye my brooch, my men see ye Christopher, we are me back. Was me 22 years, and I'm see yes, I'm a crowd 21. Yes, we are the sister. So what you say? Sunday I was say ye. I was say I call on to me in your kukudro, bibi you to me from seek advice. So we dear, you minimum boy. They needed that so sir. One who's a wabby packing Range Rover on found. One who's a wabby packing Mercedes Benz on found. One found, yet the nipple 1 day and I can't call him. Until the beer me go baby, I'm in Copenny Mountain. Mema hokora. And yet just a more be catch them say so I patch Minko penny mountain. And I see our packing you baby, I met packing man and me show off for hope. Me for me come see me show off.
me pack your home, me keep quay, my pop carnes, and me could hear me be, me hear the matum bum. Yeah, and taking, please. Who be pursue who car who driver? Any dear why and son was show respect. Nina so encoche. And into Christopher Yen Shia, St. Yankopon commanding to love one another. Let's learn this. Na you who say ye nianum. Say yes to Christo ka say. Me nianum ni one hour ti Yankopon sam dia. And ye no me near Christo ni we me say yes to Christo moja ne bia so dia. Na me no me the same blood, the same DNA. The same DNA. Ntiyentete yaho. Obi so ono mo be sorry, obe ko wi ase beta no, ene wi ase wo motame dodo. Sister, won free ha, e wo so motawo. You are not from here. Who ye transit who twam, who ye hoho. Nti wo piepa, obi be bo software, obi be ka se wo ye kromfo ana, obi so be ka se wo ye tutu ni ana, obi so be ka se wo ye bayifo ana, obi so be ka se nisa America kora wo wurema, na ye hoho wo se di ka check o, ansa ne ama kwa mo wurem. Nti wansa won free wiase no de, e wiase nye wontum. Nti so wo tata wa, e ye normal. Na de me hu ne se, e wiase ne bia be wura safonim. No mo from Christo no mo de dada nkofo. Nti nipa ne ba no obi ye ne sa wo se Christo fo pa ni wonye Christo ni o. Obi a wote asafo mu ani hwini mu bo no bia wonye Christo ni o. Obi a wote asafo mu a won pe nipa wonye Christo ni o. Obi a wote asafo mu keka nipa wonsam wonye Christo ni wo firi wiase. Sunday aso obi be friend sister Joanna wan kwa sorry. Nti wo so obabi no wonye biaka wonye Christo ni. DNA no woni bi Yesu moja ne nso ne so. And into Subai no wiase no dia baby wuram nti sesa nipa no wotete wa enka nkyira wo se Kristo ni na eye mi sei wonye Kristo ni kan wonye ni nua sa Kristo ni kan wonhwe dia wo ansa na wacharehye wo wonhwe usika bi ne wa ho ofa bi eni di bia bi ekuta wo ansa na wacharehye wo debi so atiase ba ye she de wo answer and ne so fukura be keka no ho aba ho a je se de wo ne de utumi ye de boa de wo ye ne de utumi de boa nso ye woni pa ne bi ho aka pon a ka wose so fuko na ye wo be neska faka G20 we ji we ka so fuka wo ko no na wo yi bi ma o na wo yi bi ma o mu sana wo se kai na de bia me de so focus wa me nyina kwan hu nsem wa me tumi nka papa no woye me se me da no maso daye maso no hu daye be de ho ne ya paki asofu nyina no mu gudan ba kom ne ya lift ya yi papa no nko out no gira bonte ne nkoma wo mote wo di ni se ba ko efiri ba ko no se me de wo ba ntwama ni mienu just a minute da no mugu isha sanam sti wo ye nipa se wo ye nipa se ka so obi a devote to self e yi wo nyame adwuma ye na adwuma wie fenchem no wakwa na me sire wo nyame ho den ene nkotenten de ma papa no mo mfa na ntem nko ne yinsie bibi wo ne ho wo ye nipa se nyakomo mitimi busama amasema ma papa o mitimi describe no se di usitia ma ukofie kura de papa beye ono utimi beje wo ma no wo fufu utimi sesa ni nwa no do mu kwa didi odi nya ne kwa didi o mesesa ubeko no ohye ni ka no wo horoka utimi horoka nyina nti se upie wa yanka nkyira wo se woni a unhu no nso ko hwe obi ti office o waden dan na ne remote control kutam ni atoto nam ni si na dim wo hwe before nsi na obi hunu no obre
chere no me hu bi da me mfa mani we nya hu but de wa ya chere me no me hu bi da so asase so what trase so preach we different but so unya no won chen and so we unya trase a ebe ka se fire cracker neba so what you say so obubomu a now so woni say ya now the compare and want to mean chirem because you are nipa nkwaje ho hia nti so what na se no obubomu se o hwese nipa ekuwu a and no obubomu to go abete na so for we nipa papa we nipa last me catch them me say that will be do American me je bibie mo goram dem bag abo machi me no ye be petrol ko pim so be coffee de me be was ma de bia aduane ofie o obi obebe bi o ma na aduane di na me se of ma me we kuku was ma o hye kitchen tum se ya na me kra na ho ye mbo wo bro na me se sa de bia o mu make sure say they will have something for you to eat. When you yim on Musa Ufri, bra, on who be doing come kama, on China home. Yen she bibi. Yen she bibi, Bible say, well, Namia Samson, you will persuade Yakasiano, one yeketua. By Nayan Siasa, will be also for to be grand man. To me meno what you want to see now sorry ba kura he de woye na sofo nye komo mi slow nya me se wo mie yani ni hu ba bia ye keka kono se enye ye subanfo ye ntimi fa se suban we nko New Jerusalem. We have to calm ourselves down and ni hu bia se wo fra emu obi se wo mfra emu obi se we de wo mfra wo nka ho so ati ase no Onyankopon wo tusu di nipa mu no de ahye ewi enyansafo ni wo pa yi tusu sister ya ba church woni no last we be dey yibi to Facebook ha say so for no this guy say no to say bodani no da sori ne koyan na manfo utwam wuram ete say kurabon Bible wisu se wanya ma onua no wanya ma me ekomode me wa ma aduane ani me yesu ntika okoto onua no woda ho no umunyina bypass obi eduru no otwam say sofo no neda o omukohu sofo no wahya wo munkom sofo yi so obehwa munkom yi da parking lot ho ya sa asore ne kwan na no wada no ho bodani obi akura ntwana ni musa no sade na wo pa wa ha because bodani na ho de bia mu bechem ko asore mu hu se bodani bia da ho da ka one time amu we hu yinti mu ye na wo se ye mu nwa yinche mu se bodani bia te ada na de na ya no na ka wako say can we help you? What is wrong with you? Can we give you something to eat? A higher church na ka yen try kra na yen hye de ni bi tuma ya ma no ni ne nkasa kaskra ni hwe agene no te sai wa mu sofo wa mu prophet no wada kwan na no omunyina eche ne ho akwa ma sofo no mu ayema ye twa sofo so obi pi na sofo de ne ho se de wasiesie se boda ni no odi be bowuru asafo ni ekoje microphone no odi kasa kire wo mu mi se to bia wo mpai bona no ye no e wo homeless bi na wo te kwan no no ekuta no de wo na wo twa mu sa no ekuta no unshira no nsem ne kuta sister na wo na abu ofu no unshira no unyame de ekuta ne nsem sister na wo shira na ase no ho ye wahino me kan ma de o ye so ma original de na me pena and then when am amatimi read the Bible eti ase breaking it down original no watch no obi Bible no kan asem na no watch wa breaking it down ama ye de say ye ni say ama wadru he uko preacher na just say wo checking on every corner
So what you say? Me to me friend my catch and say why are dear? Original mo. What fasi was sapra. Was my radia. Intimian Macas original on Pecas was shema. Show what you be soja pa. Show on chima cra. Show original be this and for and so. One chimanum seem to work as I was a shy. Now close through cross I do will obey Mrs. Ah, me the radia say. So what you say? Ah, yeah, sorry, and I should teach. I say, I'm my own. Yes, see, baby said, no, I could join no work original. Must hey, on Chimao. And yes, and so peer, you know, and I'm saying, no, I don't want maybe rest of no first person, so no time. First person, now, who the whole time, you should have put that. Now you're careful. Sister now we preaching now so we dey do umfa no ho no unkwaji ne nsem onyame de ahye na num asem na ebe ma unkwa onyame be yusu no e di nyankopon asem na wura ni na asem ni pia eno na ebe ma unkwa de wo so wo mpe na se wo ta no wo be kum wa ya de wo se na mekra wonya mehwi sa wonya mehwi na mekra minima de kro ntia o eno question mark o sister no me mpena sam kura na de wa ya ode nso kura wonya mehwi o question mark o Hebrew do say Christopher ye acting like Christians na kana yanke kai ni manya mesumpa etai nua so do Yesu so wotani nua Yesu iso wonanam nipa no ugina wani mu no on ebiso wono on ni gina wono so what you say Yesu na wo so wo hwehwe no se nipa no ugina wono ye wono no wasesa nanim but you don't know ushia brother no kwa no ye man 1 cedi 2 cedis ye man $1 no fam tonsu no can I get $1 so mo fam kwa sesem fino nkono e bay for se me wo fa ya kire na ne baye wo be dan no ho sa be gina no but bia hu sa no ho aku but you don't know eti mo den so wo yafa e Christopher ni ti mo den nti wo se sika de bia mo pa mo nya bi uti mo den adoye pa woni mu yeda ya wo yesa especially abruchire wo mo kobo hours no mu nya sika kakra $1 confirm ei muti mu na den san wo fra wo Kristo di wo shene nu se ya wo yema onya adoye omfo bia ho itimi kan so onye obi adoye onye obi timi hu obi na o hwe na chi woni se we di o mu sika obi ho no ma woni coffee gift card keke coffee gift card ko store na koto coffee gift card keke o minka so koto gift card $10 coffee gift card $20 keke now they fa cheni pakoro wo de money sika man gift card keke who do what matter to gift card $15 na fa cheni pa wo so for no ujina wo preaching to gift card coffee gift card keke $10 eguso na ya pon sorry so for when you already all the coffee bia no they won't do it. They won't do it that. Gift card keke. Ne sofo mami duku kurawo duku nanka bi duku kituwa bi eye yi bi so bebo so mo de wa chichi sofo mami we de duku bi ni o we de echi onye da. De bia ye peme da ase. Ba ye mpese obi so be ka kire ye se ye da ase. De bia wo pese wo gidi wo fie ntino e fie mfre no sister we di nyame e fie de bia wo pese obi na wo fom no nkotokoto wo mo nkoyi o nye si yensia sa ne ma we a e be de ave ho e be sister no wo ye no wo mi kura kosra ade bia wo sesofo na wo so obesra no aso wo de wo nko ato wo si o
Gina dress, a hin or 30 minutes drive or crack or Sam. Wow, and for Kufio. Sister, you more free. Maybe me did Kakao African market, J. Maybe me could a gift card, the kit will be $10 and I was so the better diaper, J. They won't do it. Oh, no, so intina you be womako junjo wiasikuno. Because you am wow into a house, mammy could do wiasiku, minima, ye baby shower, Eddie, mammy, and men and your money, we are said woman, you might be woman, ye say Aqualano. What bring me a no Christopher Kleino, at you are, and keep it to my $1, $10, $3, not get your money pakra. But we won't do it. Into a year, or course on the sword and who could join you, and no yours me yardor, never cacracani a boy same, near some mara. Because open baby, one amani bibi cacra. You need dog, we persecute each other. In Koye, Mr. Christopher open heavy uncle, Christo near open heavy uncle. Munia mobo. Dounia and Kekano wasam. We never be rasa funuma, ye near 4. Ye brothers and sisters. Ye yana ye free crew so. Ye be free crew so, ye nyanasa, ye na ya can't boom, nipani a frafre new, where ye dagomba new, where ye kusasi new, where ye wayo, see never be Cubuno Christianity mino, ye bako. Because it's a key wouldn't you could share heaven. Ye he be call ye trafreni. No friend of Busan where they come to some can't be tear my pa. And so minimum cap to where they make a top betia on yama. Nam dia brow fear. No I can't know what to talk betia on yama nadia co. Why your house and you will see a house for Tinkafa minimum. Make or touching cafe. Matodawadia and Waka home. Miko do janam dia brow. We are something in Miss Mia Frafrenio, and you won't go in him for minimum match, to be good for Nam dear brow. Ye am fanti for Banku, ye, bo, Miss Minim Banku, until they make African market or Mako di Bankuja. Nam dear brow. So what you say? We don't do such things. Ye biters. Obu honoma okwa sorry no ye high blood pressure atiti ni persecution ekoso ho e won so no ye high blood pressure obetumi kasa se manya sorry na mewu me mama bia na me ni di nkomo o Holland Helen o se no to a de makoma ye mem se asori manya ya mewu Miss Made was not to what you want to say. Young mammy microphone cross a coming preachy cacrano. Wombe yama tam no wombe fatam nina. Maybe no so me in a month for to yet. Who should be in crowd or by Yachron? Intia mammy who cried your mania. So do be dear swa. Near yet in 10 time near the microphone namano. It drew me quamid yes for metria fatam and a half. Miss Maudina. Was some anti Christopher Panity, Yamisa. Mammy, so Gina or Jim microphone so pretty, and yet common. But some of them, pastors in the beauty and Gonyachi were children, they don't even like it. Inti Subawi, they call heaven. Was if you seen a better, not an uncle for tears on them also, not I, into more free hair. When you miss it, we are seen about time. Nancy, I saw them one more time and also move free in a buyer. What you want to see? What see we are see? About time. Can who's that once you? So what time here? Or better? Ntikia kura saw them can comfort. Nkiyenye nijie, a bit she niano. By a hustle, it got them. Eja dem na me abra me nko Ghana fo asori me se ka subano kamu beja yo me ka me ne mo bese sa fo aso ka sa subano kamu bejai
for my name is yes, come be die. Come be die, says to my phone. I'm almost somebody call heaven. Come be die. Come be die. When you need more, Christ as some drink count was the uncount so I drink a cutano. Nkoye. Oye nipa mu nyiyimu. Wo keka nipa wonsam. Wo tia som dem kwa no oprani nia. Ohwe apia neba. Ene de mo hwe. Ene de dem tuma ni fran. Ene de ne kapa ne sesoro ne che dudu. Iye na de ubuduku. Ijize wakoyi duku fu ni bi won. Sisi dear wonder shall never end. Obi so say na wo sha asomade. This is because wo sha asomade. So na sister ya tadi si fomo. Asomade no continue ye no. Obi so fiti kotia ono so nsha asomade. Obi so say mo nsha asomade. Nso wo nsha asomade o, wo sha asomade o, nyina ye Christopher. Obu ho okoto obi no nsha asomade a wontie no kra. Obi so koto obi no sha asomade ono so wontie no kra. Obi so koto obi wo sha ring o say I na sha wedding ring. Yi to chene na nya eno nti wontie o. Some fool say into Jesus Christ. So what's me and go back commanding a big time. Do you be a see your church dogma or ho? Until your YSD 450 to one shas my dear. Your deeper life 450 to one church dogma no would dear che. So what I say, me go deeper life for us and fees and Michelle my dinty. One bepan me, come and see. See you see, yeah. So, Chemuno, sister Michelle my dinty was one tino. Sister Michelle my dinty was one tino. Sister Michelle wedding ring is what one tino, until Christo Bena, into heavy honor, one more shas my dear Becobi. One more shas my dear so Becobi. One more shall ring, Becobi. Womu musha rengi sobe kuhubi. So ati sa unkonkron ti umunku adia nti unkonkron wanka nesa adia na ye big sa nka unkonkron wo metra mu abra wo sha asomade o nko wo ma wo nti sa unkonkron tumi betra obi o sha asomade mu dia ene na dia na mu kire sa hade na wo sha wedding ring hindi kwansa wo sha eye boni ye kekansam. And you did cheat you, what didn't tears of them because of who's a because of that in tea. Why you talkative? Also, consuming them. One more now. See a commanding ne prison mojan and so. No more shas my dear, maybe, get the mojana so almost. Or more shas my dear, so sa, a bit so mojano, I saw almost. So what you say? And Kuwait way. Mutia kosi wapao. Nti sa mumu bebresi asomade anya dia. And the yere wahyehyɛ na asomade wo ene ne che. Nso dwuma wo mudi no. Wo ntumi ni half. Wo ntumi ni half. Akosi wo wahye na wedding ring. Nso kohwe dwuma wo ya esakre nipa amamam. Nti washa wedding ring into one heaven. Enti ne yire washa asomade ni chain nti heaven ho sofo we ne yire won kobi. Nti sofo we nimpa sa ne yire ne sha ring di asomade no any chain no obekọ kohye no won kan kranche ne yire a oda ne kokum meboa. Ebe ye jo da Yesu Kristo beba ebe ye dwe. Me se hwehwe hunkunku ti wan kan ta unia wasafuni ka un persecute unia no wasafuni nka odo ebe manifeste ko odo be manifeste yeke kan ko fo hunsem last lady bi kasai me bloko no complete mami no twa mpese me ni udi nkomo akosi ewu na so na uboni di na utie no akosi ewu anu nse mo no mo ba Kristo mo na wo mo aye popular no akosi ewu anu a wo kekan nse na me say sister to ti Facebook preach na o kan so fo won asem sa no
okasa o wie nam se wawie Christ asomdwe nka bye bye man so sokora o ye nam hu suban etini mu ene ne ye kuta no nam se o ma bloko unye Kristoni papa bi enkasa sofo papa ho asem sei aduma kosi we ye ne Ghana no so mo sofo ni nyina ye bia nko bi no obe kojem nso wabodu ko ti Facebook eye dede se wo preach o bite nti wo be kan na me de ko so a papa no wa yebode na ye me de se erase wo so awrade ni dan nipa se wonim de wafra wa ye nhwe nipa bite so e Christopher yi nyina ye ko heavy akuhia eden ye bite ye hosa se mu fi wi asintia obi question to me send a warning message mama no to so wanya wedding ring na show no nyi to kire no wanyi wasomade abaka ko hye mo ho ye mesre o ya na mo ho ye mesre yes na mesre nyame so se wo hu mo so mo mobo se mi kuna ko ware for better for worse no the ring ya shame min ko yin ton kire nyame ma tobo se yanse say suban awa asafunu a we will be in big trouble nti se me ko deeper life for no nti ka make se deeper life for the omo nsha asomade omo nshe chain nti omo nshe wedding ring nti omo so ne kwani kwase mesi ho he omo boy Yesu di me se da no preaching pa obede wada udidi na beda sa wow me ko pe Yesu na hu no enye de won sha asomade ne de wo sha asomade eye Christ na me ko hwehwe no man ko hwe obi asomade ene de won hye bie yi tese wo so no nti ase obi ka sister ebetima boa ne pa enam se wo sha asomade nti wo so wo moa no ka sister ebetima boa ne pa enam se wo sha asomade nti wo so wo moa no kotena so dem so se awrade Yesu bo obofa wo mo huru wo mo ntoma ama na fi wo mo huru wo mo ntoma o ama na fi fita Mrs. Surprises be see heaven wo be born sama Christ ntu de tena se ne fa wanu wi nkofo nam wo ka obi won se be tse de wa wi nam nti fo wanu fa tena safunu ne fa wi nkofo nam na eno nipa se di Jesus a command no na bo bra se de ope bo bra no se de ope ni yim kono ngukaya wo won so a obi so a preaching ye cheche no bodum ko ntumi preaching nso the moment obi hu se wo preach pe no wafa pen and paper no wo mark ha o ka say na no sisi pesa ha say wan kan number 2 we e ho say na ka ho say ko kan say no tap die o misre wo nya mese wo hu mobo ebra so say hu ye hu say ye nuafo no ye love each other. We should embrace each other. Yes, so ye hu baby you be ye mra no ye picking up. Let's help each other. Yes, never boy. Yes, sir. Ya jibe say Christopher so ni enka ho. Misre wo nyame. Say we ye pe wo hu ye mobo. Na misre wo bibia nso. Ewiase tete wo ka hu se wo mfiri ha. Ewiase tete wa ye normal. You're not from here. Who ye transit. Who ye stranger to them. Stranger bi anso ya na ye born suspect. Anything na wo pie bi na ye born suspect no. You're not from here. Wo mfiri kuro yi. Abusuanim enam se wo mfiri munti ye beta. Asafunim enam se wo mfiri wonti ye beta.
adwuma mu ho won free wonti ye betaw nti won free wiase ne wiase abedo nti wiase taw abunu no ma na akwa wo won si wura ye cham ne binu baba be frafra ye hu mo so mo ye Christopher so mo nyebia misre na misa wo hu ye mobo na nsam ya mabobo so ye na ncha wa nsam mabobo so ye nyina ye nkotena se ne ye correction let's ye correction ye mompa ye nkanti unyame sa o ma ye odo akoma odo unyame ma odo akoma you will love everybody o ma ye odo akoma me uhinu mo bon wa me ba ofie de ne obetu agya bi o so we obi a uhinu mo bon wa me ba ofie abetu agya because me ye me hu ofie o emas ena me hia wa beka se minimu da sa na me ye nti wo be ya ho sa wo be cheche ho na wo be toto obo a beka se minimu da sa na me ye wo me ma cheche me wo me ye say yo me yesa da ma ko shia gift ya bankwa na me ye oh sister gift say di misima be bam won o wi abetu a ma ko shia komu won ayi Germany ho na me abro no malinzi me sika me sia bam won na me no wa cha high five na ya bonsi hehe no nje komo nya fe na me ba cheche me hu na asa bo mode di so me nsa we di me ko fi ho wani baba ho so na me ye jollof me kam kire wo me sre wrade se wo hu ye mobo na o ba ye hu sa di we say ye one DNA Jesus ba ko na be fa ye nyina heavy wo you need separation wo ye hu sa di we ni ntimi no do ye ho sana mpesa otiase mi se mi tu kwa America ha bia mi ni hotel ni asemo wo po fi obeba eni o pa so dem ho ma ho because ye pon ya na me sound he fa na mo pake mo ka ye ko mo ko fa bus ye nyina ye ko fa bus ya ko fi na me di sika na nkam de betua hotel na akwa to correction e ma me no to ye ni baby da ma me blanket wo kitchen wo meda ho misu misano me very simple bia o kitchen meda ho ma be bonsam sanity san what ye but we don't do that you really boy including us of mommy I don't know we as of mommy now we no me se ko asesa blanket ni suye dia blue bi se jida we are the new round them o size yes say empabo me se teacher ni bi no ba ha be kire me meyade I just said the ompe me di ni wura ba akukọ de makacha me se ne wedding me wo mpabo bi me se me ne wedding me mpabo an obehye me de bebre na manahye no are you serious me so obehye me mpabo nse mpabo na ye kama pa me di gu am fa na hye we meye me chudi pa no de ne be gu asra yensie bibi wate no nyame behwe saye so no wo hu yamobo wo be firi mi fi abekọ no no wo kuta bag ti se de wo ko shopping yinya isa enyi yimu no eni wo firi ye group ye group yinya isa de ne nanye ni no do ye ho se Christopher no nyame ahwe saye ho no so hu yamobo mita wonyame asese ne me ba ye obeti me kakra bi sei ena me wo de o waso no wontie ni yetutu ya na mo se de akontofo ritu ye repere akọ heaven a journey to heaven ye tu kwan bi nti ye preparation to go se de mi si penua sampa a me nua me di nachi wa ma me kwa ma me na anye sei no ya ne tru bia na ya me ya nti mi hia obi no ofe ne se kire me aseta wo ye me nua wo ye me nua
a obi hia wa bonte woni mame anoto a o mame wo so wonua no na mimi ko hia obi a menka se menim ni nua no misro nya mesa wo ma wo sante ase we na niam be ko yia ma bibia ba ye kama na se wan hu sa di we so a obekwa koshi o obekwa koshi basa Assolé, Audio Jungle.